Kabor Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kakubor kabapen kemene ginong thiet thok arshaka namba ka frank Yamaha kablaraki ke jingdap new post nam ka jing shakri klatrwa bandi ki scooty Cygnus ZR 125 hybrid ki bethemai hakador ka bakhandai pulaya jar khandai spa life khandai tingka kani ka jing terwa ki customer kan long tang hapo khniat por ba ka por ka sa Satang khat Sngi ba phinyo e kani ka dor ka baduna shwa jar tingka ka frank Yamaha kan ai eru ya ka jing ai sngoba sigi customer ki bethit ya ka scooty